Hallo noch Hallo einmal. noch einmal. Das ist Das unsere ist unsere vorletzte Stunde vorletzte Stunde aus dem aus Niveau dem Niveau A2.2. A2.2. Das Das bedeutet, bedeutet, dass wir dass wir auf der nächsten auf der Stunde nächsten Stunde den den Test Test machen machen werden werden und auch und auch ein paar ein paar Übungen zum Übungen Grammatik zum Grammatik und Audio- und Audio- und Hörübungen Hörübungen machen machen werden. werden. Auf Auf dieser Stunde dieser Stunde machen wir machen wir einfach die einfach die Grammatik Grammatik aus aus der Lektion aus der Lektion 23 und auch und auch wir werden wir werden Lektion Lektion 24 24 überfliegen. überfliegen. In dieser In Lektion dieser gibt es Lektion auch gibt es auch Wörter Wörter und neue Wörter neue Wörter und auch und auch Grammatik. Grammatik. Und Und von von den nächsten den Stunden nächsten nach Stunden dem nach Test dem Test beginnen wir mit dem beginnen wir Niveau mit dem Niveau B1. B1. Von dieser Von Niveau dieser Niveau an an werden wir werden wir das das Programm etwas anderes machen, aber das machen wir nächste Woche. nächste Woche. Auf dieser Auf Stunde dieser Stunde beginnen wir mit einer Übung aus dem Kursbuch. Diese Übung ist auf der Seite bei mir auch bei Ihnen 129. Das ist Übung Nummer 5. Diese Übung heißt, bist du mit deinem Job zufrieden? Hier haben wir 3 Aussagen und jede Aussage hat ein anderes Ton. Eine ist zufrieden, andere ist neutral und die dritte ist unzufrieden. Unsere Aufgabe ist zu erkennen, welche Aussage welches Ton hat. Dragana, bitte, lies die erste Aussage. Einen Moment bitte. Ich habe nicht in meine Kursbuch. Das ist im Kursbuch, ja? Ja, Kursbuch. Seite okay. 129. Jetzt habe ich gefunden das. Ich bin gar nicht zufrieden mit meiner Ausbildung. Immer muss ich kopieren und Kaffee kochen. Das ist langweilig und ja, das werden wir danach ergänzen. Ist diese Aussage zufrieden, neutral oder unzufrieden? Das ist unzufrieden. Ja, diese Aussage hört unzufrieden an. Die zweite. Ja, das ist immer diese Sache. Ich bin gar nicht zufrieden. Unzufrieden. Danke. Dragana, Nummer 2 ist für Tanja. Tanja, Nummer 2 bitte. На која 129. Нова не можам јас да го најдам. 129. 129. 129. Која? 129. 129. Да. Петата вежба. Ништо, прескокнете ме, не можам да се снајдам. А на телефон не можам да гледам. Ситно ми е. Истите учебници ги има, истите учебници и работни ги има. 129 е страна. Неам 129 во учебникот, до 95-та, 6-та ми е. А работната...
Ниво работното немам таква страница. 86 или 66 страница. Ако ти онлайн. Пробај 66 Не, прва, а после немам. Сега ќе го најдам. Сега ќе го Дваесет- најдам. Аха, готово го најдов, добро. 63. 2. Die zweite Aussage. Die zweite Aussage, bitte. Ich bin Architektin vom Beruf. Meine Arbeit. Meine Meine Arbeit ist interessant und das Betriebsklima in unserer Firma ist Klima. prima. Betriebsklima. Ist diese Aussage Ist diese Zufrieden? Aussage neutral oder unzufrieden? zufrieden, neutral oder Äh, Das ist zufrieden, Zufrieden. ja, richtig. das Und Nummer 3, Dragana, bitte. Und Nummer 3, Dragana, bitte. Eigentlich bin ich Ingenieurin, aber zurzeit arbeite ich als Verkäuferin. Nešto? Ich kann hier Teilzeit arbeiten und mich um meine kleine Tochter kümmern. Ich denke, das ist Ja, das neutral. ist neutral. Ja, das ist Und jetzt kommt die Und jetzt kommt die Hörübung. Hörübung. Wir hören Wir hören diese Aussagen und danach diese Aussagen ergänzen und wir danach die Aussagen ergänzen wir mit die Aussagen den gegebenen Sätzen den in gegebenen 5b. 5b. Samo da ja najdem. Evo ga. 23. 23, 20. 20, 23, 5. 25. Ist interessant. Und das Betriebsklima in unserer Firma. Ich bin Architektin von Beruf. Damit bin ich super zufrieden. 1, 1, O. Aufgabe 5a und B. 1. Ich bin gar nicht zufrieden mit meiner Ausbildung. Immer muss ich kopieren und Kaffee kochen. Und das ärgert mich. Ich habe wirklich genug. Am liebsten würde ich eine neue Ausbildung anfangen. Aufgabe Tanja, was würden wir in 1 ergänzen? Das ist langweilig und Das ist langweilig. Ajde, slušajte, ovo šte Ajde, slušajte, ovo što je jednaš. Aufgabe Не се слушаше ништо кај мене. A und B. 1. Ich bin gar nicht zufrieden mit meiner Ausbildung. Immer muss ich kopieren und Kaffee kochen. Das ist langweilig. Und das ärgert mich. Ich habe wirklich Am genug. liebsten würde ich Am liebsten würde ich eine neue Ausbildung anfangen. Haben Sie jetzt die Aussage gehört? Tanja, haben Sie jetzt die Aussage gehört? Ich habe gehört, aber ich habe nicht, zapamtив ништо. Од тоа што Јас. кажеш.
Драгана, дали Драгана, можеш дали ти да се можеш ти да обидеш? се обидеш? Da. Ich bin gar nicht zufrieden mit meiner Ausbildung. Immer muss ich kopieren und Kaffee kochen. Das ist langweilig und das ärgert mich. Ich habe wirklich genug. Richtig, ja. Richtig, ja. Das ist Das ist langweilig langweilig und das und ärgert mich. ärgert mich. Ich habe Ich habe wirklich wirklich genug. genug. Jetzt gehen Jetzt wir gehen wir weiter weiter mit mit der der zweiten Aussage. Aussage. 2. Ich bin Architektin von Beruf. Damit bin ich super zufrieden. Meine Arbeit ist interessant. Das Betriebsklima in unserer Firma ist prima. So macht Arbeiten Spaß. Aufgabe. Tanja, jetzt, wie Tanja, würden jetzt, Sie die wie zweite würden Sie die Aussage zweite Aussage ergänzen? ergänzen? Ja. Можем па да кажем? Ajde, Dragana. Или Tanja? Или Tanja? Ти како? Не, мене прескоплето ме завежбава. Ajde, Dragana. Dragana? Dann Module B hören Sie noch einmal und ergänzen Sie под ова вежба под А. Таму Ги има има, да. одговори на Ги има реченици Да. што треба да и се тие дополнат. само треба да ги ставиме, да ставиме на точно место. Затоа ги запамтим. Запамтив ја, иначе ја не памтам. Гледаш ли ги? Под петата под Б. Петата под Б. Да, пета вежба има А и има Б. Сега гледаш ли там одговори на тие празни места што треба да се ставиме. Така што друг пат кога ќе слушаш само читај и Ќе остане ќе едно, видиш. само ќе може да го допълни. под 3. Под Ajde, 3. Dragana, Ajde, 2. Dragana, 2. Ich bin Architektin vom Beruf. Damit bin ich super zufrieden. Meine Arbeit ist interessant und das Betriebsklima. Betriebsklima und in unserer Firma ist prima. So macht Arbeiten Spaß. Richtig. Ja, sehr gut. Und jetzt noch 3, dritte Aussage. 5a und b. Nee, 1. 3. Eigentlich bin ich Ingenieurin. Aber zurzeit arbeite ich als Verkäuferin. Der Job ist nicht toll. Aber okay. Ich kann hier Teilzeit arbeiten. Und mich um meine kleine Tochter kümmern. Was ergänzen wir in 3? Eigentlich bin ich Ingenieurin, aber zurzeit arbeite ich als Verkäuferin. Der Job ist nicht toll. Ich kann hier Teilzeit arbeiten und mich um meine kleine Tochter kümmern. Richtig, ja. Danke. Jetzt ist die Frage an Sie. Dragana, bist du mit deinem Job zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden mit meinem Job. Ich arbeite in einer Fabrik. In einer Fabrik. Aber ich möchte mit etwas. Einen Moment bitte. Ich möchte etwas mit meiner Ausbildung arbeiten.
Arbeiten. Ich möchte etwas mit meiner Ausbildung arbeiten. Danke. Und Tanja, Sie bist du mit deinem Job zufrieden? Ja, ich bin zufrieden mit meinem Job. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Es ist eine Firma für Import und ich arbeite als Administratorin und es ist in der Nähe zu meinem Hause, Von meinem Wohnort. Und ja. Okay, danke. In dieser Lektion haben wir einen Grammatikteil. Das heißt Relativpronomen und Relativsätze. Во германскиот јазик, освен сите видови до сега реченици, сите сврзници што сме ги учеле, постојат и релативни реченици, кои што се градат со помош на релативни заменки. Многу едноставно ќе се обидам да ви го објаснам овој дел, затоа што и не се применува, точно, меѓутоа треба да се направи клучната разлика помеѓу тоа кога се употребува релативна заменка во номинатив, кога во акузатив, и така многу полесно ќе го научите тој дел. Прво е многу важно да се каже дека релативните заменки во германскиот јазик се исти како родот на именката за која што се однесува релативната заменка. Значи исти се формите како родот. Ако е номинатив деа, релативната заменка ќе биде исто деа. Ако е акузатив ден, за машкиот род родот, членот, исто така и релативната заменка ќе биде ден, исто така за сите родови. Која е разликата? Клучната разлика помеѓу номинатив и акузатив? Relativ Pronomen und Relativ Sätze. Македонски релативни заменки и релативни реченици. Значи само како што кажав, многу едноставно, чисто уште едно што го кажав, дека релативните заменки, само да ставам некој знак, за да се разликува, релативните заменки во германскиот јазик се исти како определениот член во номинатив и акузатив. И во заграда, машки род, деа, ден. Потоа, женски род, ди. Среден род, das, и множина ди. Ова се формите на релативните заменки за номинатив и акузатив.
Под втора точка. Кога номинатив? Номинатив. Кога заменката е подмет. Во зависната реченица. Ќе дадеме и примери. А акузатив? Или уште директен предмет. Значи тогаш се употребува акузатив како односно релативна заменка во акузатив, доколку заменката е директен предмет во зависната реченица. Пред да дадам примери зошто зависната реченица цело време, затоа што тој ќе го ставам со црвена боја, дека всушност релативните реченици се зависни реченици. А кај нив глаголот секогаш оди на самиот крај. Во номинатив вели подметот заменката е подмет во зависната реченица, односно заменката го врши дејството во зависната реченица. Пример. Имаме две реченици. Das ist der Beruf. И втората реченица е der Beruf passt zu mir. Всушност, релативните реченици ги употребуваме кога гледате директно во примерот, кога не сакаме истата именка да ја повторуваме два пати. Односно, вториот пат кога се повторува истата именка, таа се заменува со помош на релативна заменка. Во овој случај, именката der Beruf представува подмет во реченицата. Ова е подмет во реченицата и заради тоа што der Beruf е подмет во реченицата, ќе го замениме со релативна заменка во номинатив. Оваа реченица ќе гласи Das ist der Beruf. И како што знаеме од претходно, зависните од независните реченици се одвојуваат со помош на запирка, така и овде релативната реченица се одвојува со помош на запирка од главната реченица. На прво место доаѓа релативната заменка во случајот затоа што der Beruf е подмет во реченицата. Релативната заменка ќе биде во номинатив и ќе гласи der. И следно што треба да внимаваме, глаголот од второ место, да го префрлиме да оди на последно место, без да менуваме ништо во збороредот во реченицата. Das ist der Beruf, der zu mir passt. Доколку пак ќе дадем и за другите родови пример, der релативната заменка. Доколку пак станува збор за акузатив. Исто е веќе дадеме пример со истата, со der Beruf. Das ist der Beruf. Е првата реченица. А втората ќе биде Ich liebe den Beruf.
Со тоа што, како што горе напоменав дека заменката го врши действото, кога станува збор за акузатив, подметот во овие реченици е некој друг. Во нашиов случај тоа е иш. А акузатив се однесува на заменката која што е директен предмет во реченицата, односно врз релативната заменка е предметот врз кој што се врши действото. А релативната заменка е предметот врз кој се врши действото. Така во овој случај релативната заменка ќе треба да ја определиме за именката ден беров, затоа што врз нејзе се врши действото. Значи во акузатив не ни е важен вршителот на действото, туку ни е важно врз што се врши действото. Додека пак во номинатив не ни е важно врз што се врши действото, туку ни е важен вршителот на самото действо. Според ова, од речениците das ist der Beruf и ich liebe den Beruf ќе произлезе реченица која што ќе гласи Das ist der Beruf. Повторно ќе користиме запирка за да ги одвоиме релативната од главната реченица. На прво место ќе ставиме релативната заменка која што се однесува на ден беров, а треба да биде за машкиот акузатив и да биде ден. И потоа пак ќе кажам без да поменуваме реот на зборите, само глаголот го употребуваме на последното место. Das ist der Beruf, den ich liebe. Во овој случај ден е релативната заменка која што се однесува на ден, неменката ден беров. Уште еднаш, значи најважно е да правиме разлика според тоа, дали станува збор за вршително действие или за нешто врз кое што се врши. Доколку е вршително действие, номинатив, доколку е нешто врз кое што се врши действото, релативна заменка во акузатив. Сега, значи, под ова што го напишав, ќе напишам друг пример, чисто само за да вие самите размислите дали станува збор во номинатив или за акузатив, инаку можам секако да ставам и под номинатив и под акузатив, меѓутоа сакам малку и вие да размислите. Реченицата е следна. Das ist die Arbeit. Das ist die Arbeit. И втората реченица ќе биде Die Arbeit passt zu mir. Драгана, како ќе направиме од овие две реченици една реченица во која што ќе има релативна реченица? Das ist die Arbeit, die zu mir passt. Richtig. И уште поважно, дали станува збор за номинатив или за акузатив? Во овај случај мислам дека номинатив. Така, зошто? Затоа што исто така втората реченица од која ние образуваме релативна реченица е во номинатив. Така, бидејќи die Arbeit е всушност вршителот на действото во реченицата.
Затоа реченицата, релативната реченица е во номинатив. Следната реченица е за Тања и гласи вака. Das sind die Jobs. А втората реченица ich könnte die Jobs machen. Како од овие две реченици ќе образуваме една реченица во која што ќе имаме релативна реченица. Das sind die Jobs. Die ich machen könnte. Да, точно. Тука во кој падеше релативната реченица? Ќе биде во акузатив. Зошто? Die Jobs е предмет. Така. Ти Jobs се врши всушност дејството во реченицата. Точно така. Ти Jobs, меѓутоа тие се сега предмет во реченицата. Ти ich machen könnte. Во секој случај, освен ако именката не е во машки род, само тогаш може да се направи грешка, а инаку при женскиот средниот род и множината не може да се направи грешка, затоа што исти им се формите на релативните заменки. Меѓутоа, само таа разлика правите вршител на дејство и нешто врз кое се прави врши дејството. Номинатив и акузатив. Дали ова не е јасно? Ќе видиме и со некоја вежба во работната тетелка. Првата која што ќе работиме е на страна 84, а станува збор за четвртата вежба, која што се вика Reise Vorbereitungen ergänzen Sie. Hier ist ein Relativsatz gegeben und ein Satz gegeben, wo wir einen Relativsatz haben. In diesem relativen Satz sollen wir den Relativpronomen ergänzen. A ist schon gegeben und lautet, wo ist der große Koffer, den wir letztes Jahr gekauft haben. Оваа реченица е во акузатив, затоа што врз der große Koffer се врши дејството во релативната реченица. Б. Драгана, wie würdest du B ergänzen? Was meinst du? Hast du den Reisenführer gesehen? Der? Прочитај Нешто Ulla uns neulich geliehen hat. Дали, односно прва, за која именка треба да се однесува релативната заменка? За Reiseführer. За Reiseführer. Дали Reiseführer во втората реченица е подмет или предмет? Предмет. Значи, што ќе дополниме на празното место? Значи, една секунда. Значи, den. Ulla uns geliehen hat. Den, затоа што Reiseführer е во множина и е предмет во релативната реченица. Це Тања бита.
Wo sind die Tickets, die ich gestern ausgedruckt habe? Акузатив или номинатив? Акузатив или номинатив? Акузатив. Точно така. Тие се предмет во реченицата. Подметот е друг. Е иш. Де, Драгана бита. Wir dürfen das Geschenk нещо wir für Jolanda gekauft haben, nicht vergessen. Ja? Значи, das wir für Jolanda gekauft haben, nicht vergessen. Номинатив oder акузатив? Акузатив. Повторно акузатив. Бидејќи das Geschenk предмет во во реченица. реченица. Подметот е вие. Е Тања бита. Wir müssen der Nachbarin der unseren Briefkasten leert, noch den Schlüssel geben. На кого се однесува релативната реченица? На Nachbarin. На тија Nachbarin. Добро. Во кој род е именката Nachbarin? Машки. Во оваа реченица е во датив, инаку е во женски род. Тука е во датив заради глаголот гебен. Станува збор за именката ти Nachbarin. Дали во релативната реченица таа е подмет или предмет? Подмет. Значи што ќе дополниме како релативна заменка? Тоа ќе биде ди. Значи Деја Nachbarin е всушност Ди Nachbarin во номинатив, ди ќе дополниме на празното место, затоа што се однесува на подметот во релативната реченица се однесува подметот во реченицата. И F, Драгана? Hast du den Stadtplan gesehen? И тук мислам дека der gestern noch auf meinen Schreibtisch gelegen hat. Добро, richtig, да. Теја Драгана? Зошто теја Драгана? Бидејќи тоа е заменка, номинатив и заменка на предмет. Тој е подмет во реченица. Се однесува на подмет во реченица. На именката Деја Штат. Richtig. Таа е подмет во реченица. И да видам само дали има. Vielleicht noch diese Übung im Test. Das ist auf der Seite 88. Und das ist Übung Nummer 2. Ergänzen Sie die Relativpronomen. Wie die frühere Übung sollen wir nur die Relativpronomen ergänzen. A ist gegeben und lautet, das ist Jonas, der mir immer in Englisch hilft. Објаснувањето е дека Деја, релативната заменка, се однесува на Јонас, кој што е вршител на дејството и во релативната Тања бе бита. Welchen Beruf soll ich lernen?
Es gibt so viele Jobs. Die mich interessieren. Richtig. Die mich interessieren. Nominativ oder Akkusativ? Акузатив. Дали ќе биде Дали ќе акузатив? биде акузатив? Номинатив ќе биде. Номинатив ќе биде. Затоа што во Во релативната реченица немаме немаме вршителна вршителна действие. Толку jobs И jobs се подмет во реченицата. Затоа ќе биде Затоа ќе во биде номинатив. во номинатив. Драгана Драгана биде. се биде. Mein Freund hat das beste Zeugnis, die man bekommen kann. На што се На што се однесува однесува релативната релативната реченица? реченица? Das beste Zeugnis, значи не, das тука. Das. Номинатив или Номинатив акузатив? или акузатив? Во овај случај, мислам дека е номинатив. Бидејќи е Што замен. е ман во реченицата? Што е ман во Во реченицата? во релативната Во релативната реченица. Тоа како општо, не како ман конкретен Да. човек Да. или маж, а ман како Ман е општо. вршителот Ман е на вршителот действото на во действото реченицата. во реченицата. Затоа Затоа тоа тоа тас ќе биде во ќе биде акузатив. во акузатив. Затоа што ман е Затоа што ман е вршителот, вршителот, das das beste beste Zeugnis Zeugnis е всушност е всушност врз кого се врши предметот врз кого се врши действото. действото. Затоа е Затоа е да се точно, меѓутоа меѓутоа е во акузатив. Ајде Да. те Ајде Тања. те Тања. Kennst du eine Firma, die Praktikanten sucht? Така. Kennst Kennst du eine Firma, die Praktikanten Praktikanten sucht? Номинатив Номинатив од акузатив. акузатив. Номинатив. 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 Затоа што Затоа што фирма е подмет и во релативната реченица. Данка Данка е е Драгана бита. Das ist die Bewerbung, die ich geschrieben habe. Kannst du sie bitte korrigieren? Рихтиш. Рихтиш ти. Тука ќе биде Тука ќе биде во акузатив. Зошто? Затоа што тука има подмет ich, и значи тоа е релативна замерка на предмет врз кој се врши действото. Точно. Рихтиш. Данка е Тања бита. Endlich habe ich den Job, den ich immer haben wollte. Рихтиш. Номинатив од акузатив. Акузатив ќе биде. Точно Точно така. Рихтиш. Danke und Ге Драгана бита. Hier sind die Bewerbungen, die ich noch abschicken muss. Рихтиш. Акузатив од номинатив. Акузатив. Акузатив. Точно. Данка. Бидејќи Bewerbungen се не се подмет, туку се предмет во Damit реченицата. sind wir Damit auch sind mit dieser wir Lektion auch mit dieser fertig Lektion. und jetzt beginnen wir und mit Jetzt der beginnen neuen wir mit Lektion. Das ist der Lektion neuen Nummer Lektion. Das ist 24. Lektion Nummer Die letzte 24. Lektion aus Die dem letzte Niveau. Lektion aus dem Niveau. Bitte. Кога предходната лекција слушав, дали ние сме допишале, дали биле допишани сите зборови од 23-та лекција? Не, само од првиот дел бе напишани за Schule Ausbildung. Ама во момент. До mündlich и schriftlich. Само момент. Гледате, јас сум го изумужил.
Ако изумила тој дел момент, Кој изумила тој сега дел напишеме и за момент, сега 23 тоа ќе напишеме и за 23-та тие што не и за разписуваат, 24-та. 24-та. Прашам само уште еден час имаме, Ово е, така? да, уште еден на Ово е, последниот се да, прави уште еден на испит за последниот се прави нивото испит за А2-2. нивото А2-2. Добро. Со B1 Со продолжува, B1 бидејќи веќе правевме бидејќи пауза од пауза половина месец, од половина 15 дена, со нивото 15 дена, со B1 нивото се продолжува во B1 се месец продолжува во август. месец Значи август. непречено кога ќе Значи завршиме непречено кога ќе во завршиме четврто со ова во ниво, од четврто следната со ова недела ниво, во од понеделник, следната недела во продолжуваме понеделник, со нивото продолжуваме со B1. нивото B1. Значи четврток имаме Да, тест, така? четврток е тестот Да, за четврток е А2-2. тестот за А2. Добро. А за да известиме Да, Весна за дали Весна- се на продолжува Весна или за не треба, Весна. така? На Весна за Податоци. податоци. Добро. Да, тука само Ова е четврток, како не имаме? мола. Ова е четврток имаме Да, тест. овој четврток. Да, овој четврток. Добро, да, точно Добро, тука да, сме точно завршени, тука сега сме ќе одиме завршени, со сега ќе одиме со следното. Добро. Значи лекција 23, тоа е ова. Да, сме ги напишале mündliche Schriftlich Schule und Ausbildung. Следната група ќе биде Lern Lernwortschatz, Lektion 23. Нема да сака така, 02 Beruf. професија. In dieser Gruppe haben wir ein paar Nomen und auch ein paar Verben, die mit diesem Thema zu tun haben. Wir beginnen mit den Nomen. Ајде, првата именка Тања. Die Bewerbung. Die Die Bewerbungen. Само да ви кажам дека екранот не се споредува. Да. Не се споделува веднаш. Да се поредува, извинете. Веднаш. Die Bewerbungen. Именката die Bewerbung. На македонски значи апликација. За работа. Следната именка Драгана. Das Einkommen.
Die Einkommen. Die Einkommen. Das Einkommen. На македонски значи приход или заработувачка. Тања, вајта. Die Kündigung, die Kündigungen. Ja, die Kündigungen. Kündigung. На македонски значи отказ. Следната именка Драгана. Der Praktikant. Die Praktikantin. Der Praktikant. Die Praktikantin. Der Praktikant. На македонски исто. Практикант. И последната именка Тања. Die Tätigkeit. Die Tätigkeiten. Tätigkeiten. Die Tätigkeit. Активност. Дейност. Работа. Danach kommen ein paar Verben, die mit diesem Thema zu tun haben. Првиот глагол Драгана. Sich bewerben Ja, sich bewerben Du bewirbst dich. Er bewirbt sich und hat sich beworben. Ja. Richtig. Sich bewerben Sich bewerben Како израз? Сега не со исто како глагол именката bewerben која што напишам. Погоре? Кај овој глагол забележуваме промена кај ето и Ја лошо слушнав да се аплицира, така? Аплицира ли се кандидира за работа? Се кандидира за. И каде што имаме форми du bewirbst dich er sie es bewirbt sich формата во perfect sich beworben. А како што кажавме на македонски, целиот израз се кандидира за или аплицира за. Работа, стипендија и слично. Beispielsatz. Ich bewerbe mich um eine Stelle. За уште едно леснување, дека после користиме акузатив, што можеме да го видиме самиот пример. И следниот глагол, уште еден има,
Eine Sekunde. Kein Problem. Kündigen hat gekündigt. Kündigen. Исто изведено од именкото. Kündigung. Segling Kündigen. Hat gekündigt. Овој глагол На македонски значи може да значи дава, отказ, добива отказ, раскинува договор. Beispielsatz. Er hat gestern gekündigt. Er hat gestern gekündigt. Тој вчера даде отказ. Und jetzt kommen die Wörter aus der Gruppe weitere wichtige Wörter. Hier haben wir noch ein paar Nomina, die wir auch in einer Tabelle zuordnen werden. Започнуваме со Драгана. Der Elektroinstallator Ja. Und im Plural? Die Elektroinstallatoren. Der Elektroinstallator. Die Elektroinstallator. Man kann auch als Elektromontor finden. Elektroinstallator. Und im Plural die На македонски се вика електроинсталатер. Или тоа е всушност монтер на електрични инсталации. Следната именка Тања. Die Leune. Und im Plural die Laune. На македонски е расположение. Ich habe gute Laune oder ich habe schlechte Laune. Wir haben некој скрчил расположение. А скрчи расположение, кога некој скршил расположение, како тогаш?
wenn man wir haben auch ein Verb für dieses Wort, für Laune. Und man kann auch sagen, ich bin gut gelaunt, ich bin schlecht gelaunt. Значи во случајот со именката оди глаголот haben, а во случајот со глаголот оди глаголот случајот со глаголот оди глаголот sein. Извини Драгана. Како што сакаш да ме прашаш? Да, например, ако скрши расположение, како тогаш? Во смисла, ако бил некој добро расположен, го направил да биде, тогаш нема да биде со лауне. Тогаш повеќе одговара именката штимунг. Тој го расипа. Тој го расипа расположението во таква смисла. Значи, има повеќе варијанти. Тој го расипа расположението. Може да биде и со штимунг, и со лауне, и со именка која што е различно. Еа хат, само што е слично со значењето. Еа хат, ди штимунг, verdorben. Ова е, тој го расипа расположението. Ако сакам да го користам со лауне, тогаш ќе го преведам тој ја расипа добрата волја. Односно тој го расипа доброто расположение. Во тој случај ќе ја користам лауне и реченицата ќе биде er hat die gute Laune vermisst. И во трет случај тој беше расипувач на играта или тој беше расипувач на забавата. Тогаш ќе кажеме er war ein Spielverderber. Ова се трите начини како да кажеме, да го употребиме расположението, волјата во реченица. Was kommt danach dran? Nach der Laune. Das Thema. Die Themen. Ja, das Thema, heutige Thema ist zum Beispiel Klimawandlung. Thema македонски. Danach kommen die Verben. Ајде Тања првиот глагол. Hat kopieren, hat kopiert. Kopieren, hat kopiert. Зашто е на англиски добро? Kopieren, hat kopiert. Тоа е јасно. На македонски значи копира или фотокопира. Das nächste Verb, Dragano bitte.
stören. Stören. Hat gestört. Ja, hat Hat gestört. gestört. Hat gestört. Hat gestört. Имаме и фраза, односно израз, кој што одговара. Das stört mich. Така, das Das stört stört mich. mich. Самиот глагол stören Stören на македонски на значи македонски пречи, значи смета пречи, или вознемирува. Пречи, смета, вознемирува. А во друга група, Ausdrucke, ќе го запишам изразот das stört a mich, со превод превод ми тоа смета ми смета или или тоа ме нервира. ме нервира. И Тања, последниот И глагол. Тања, последниот глагол. Vorhaben. Ich hatte vorgehabt. Vorhaben. Vorhaben. Ја знаеме промената која што настанува кај глаголот haben и hat. Hast и Станува hat. збор за делив Станува збор за делив глагол. Du hast vor. Hat vor. И во перфект hat vor gehabt. Сега ќе го запишем, имаме еден израз. Vorhaben. Hat vor gehabt. На македонски vorhaben значи има план. Планира. Има намера. Или намерава. Кој е изразот, Тања? Das habe ich vor. Така е. Das habe ich vor, тоа ми е во план или тоа во план. Das habe ich mich vor. Тоа ми е во план или тоа го планира. Hier kommen ein paar Adjektive und Adverbien. Ајде првата придавка. Драгана. Eigentlich. Тогаш е прилог. Eigentlich мислам дека е прво највеќе. Adverbien. Eigentlich. На македонски значи сушност или впрочем. Сушност, eigentlich е прилог за начин, односно модалност. Следната придавка. Сега е придавка. Тања. Freiwillig. Freiwillig е доброволен. Спротивната придавка од придавката freiwillig е придавката unfreiwillig, што на македонски значи недоброволен, или pflichtmäßig, што на македонски
задолжителен. Was kommt danach Was dran? kommt danach dran? Genug. 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 Genug ist Genug придавка. ist придавка. Genug Genug значи значи доволен. доволен. Спротивната Противната придавка е придавката е придавката zu wenig, zu wenig, што на македонски што ќе на значи македонски ќе значи премалку, премалку или или може да се може да се искористи искористи и придавката zu un länglich, länglich, zu länglich, länglich, со значење со значење недоволен. недоволен. Имаме Имаме израз, израз, тоа е кој кој пења, кој пења, после genug, после genug, Haben. така, Genug ке haben. изразите ќе го запишам, genug ке haben, изразите ќе го може да има запишам, и genug haben, буквално може и да има преносно и значење. буквално и преносно значење. Кога треба да го Кога преведам треба да го преведам буквално, ќе го преведам како ќе има го преведам доволно, како има доволно, додека пак ако треба да го додека пак преведам ако со треба да го преносното преведам со значење, преносното ќе значење, значи преку ќе глава значи му е преку од глава му е нешто. од нешто. Пример, Пример, ich habe ich genug habe davon. genug davon. Ich habe Ich genug habe genug davon. davon. Was kommt danach? Was kommt dran? danach dran? Neulich. Neulich, das ist Neulich, ein das Adverb. ist ein Adverb. Neulich, Neulich, neulich. neulich. Со значење Со значење неодамна, неодамна, пред малку, пред малку, станува збор станува за збор за прилог прилог за време. за време. И И последниот последниот Тања, прилог, Тања, Vorgestern. ja, vorgestern, vorgestern, тоа е на тоа е на македонски, македонски, ќе значи ќе значи завчера. завчера. Исто станува Исто збор за станува збор за прилог прилог за време. за време. Nach diesem Nach diesem Wörter Wörter aus dem aus dem Lernwortschatz gehen wir ein gehen bisschen wir im Buch ein weiter. bisschen im Buch weiter. Hier machen wir Hier machen wir die erste die erste Seite auf Seite aus auf Lektion aus 3, Lektion 24. 24. Wie sah Wie dein Alltag sah aus? dein Alltag Heißt aus? diese Lektion. Heißt diese Lektion. Und wie immer, wir haben Wie hier immer, ein wir haben hier Foto. ein Foto. Wir haben auch zwei Wir Fragen, haben auch die wir zwei beantworten Fragen, die wir sollen. beantworten Die erste sollen. Frage ist Die erste übertragen Frage ist und lautet, übertragen und wo lautet, sind die Leute wo auf sind dem die Foto? Leute auf dem Foto? Dies ist Leute in einen как он работает? Flughafen, Flughafen, ja. Flughafen, ja. Flughafen in einen Wartenzone. Ja. Und sie warten und заборавих како поздравуват. Begrüßen. Begrüßen. Und grüßen eine Begrüßen. begrüßen. Und sie begrüßen Patricia. Ja, sie begrüßen Ja, sie Patricia. begrüßen Patricia. Richtig. Richtig.
Tanja, was meinst du? Was machen die Leute auf dem Foto? Was machen sie am Flughafen? Sie warten Sie Patricia. warten auf Patricia. Wer ist Patricia? Was meinst du? Patricia ist eine Freundin Eine Freundin oder Kollegin. oder eine Kollegin. Danke. Und Dragana, wann hast du zuletzt jemanden am Flughafen oder am Bahnhof abgeholt? Hast du eine solche Situation in deinem Leben erlebt? Ja, ich habe letzte Jahr zu Russland geflogen, meine Familie zu sehen. Und sie haben dich abgeholt? Об'їхати, то що значить? Abholen значит причекати до аеродром. Ja, meine Opa hat mir meine Mutter und meine Schwester abgeholt. Danke. Und wie war die Laune? Wie war die Laune am Flughafen? Ich weiß nicht, weil das war, wir glücklich waren. Selbstverständlich. Sie waren sicher glücklich. Danke, Dragana. Und Tanja, wann hast du zuletzt jemanden am Flughafen oder am Bahnhof abgeholt? Ich habe nicht gehört. Wann hast du zuletzt jemanden am Flughafen oder am Bahnhof abgeholt? Ich habe seit 2 Jahren am Bahnhof eine Freundin abgeholt. Und wie war die Laune? Wie war die Stimmung? Die Laune war sehr gut. Danke. Wir gehen im Arbeitsbuch. Wir werden den Lernwortschatz aus Lektion 24 sehen. Wie Sie sehen erkünden, hier gibt es nicht so viele Wörter wie in vorherige Lektionen. Nur 2 Gruppen und nur ein paar Wörter. Wir sehen diese Wörter und erklären auf Mazedonisch, danach auf Deutsch. Im Buch gab es eine Übung für diese Wörter. Ich denke, dass auch solche Übung im Arbeitsbuch steht. Ja? Hier ist diese Übung auch vielleicht. Naja,
auch ja für Adjektive. Hier. Gut. Wir beginnen mit diesen Wörtern. Ich werde schreiben. Lektion Lernwortschatz, Lektion 24. Lernwortschatz, Lektion 24. Und die erste Gruppe von Wörtern sind mit dem Thema Reisen verbunden. Einige Wörter vielleicht kennen wir von früher. Reisen, пътуване. Wir beginnen mit dem ersten Wort. Tanja, bitte. Der Abflug, die Abflüge. Richtig, der Abflug, die Abflüge. Der Abflug, die Abflüge. Die Abflüge. На македонски der Abflug. Значи полетување. Следната Драгана. Der Anschluss. Der Anschluss. Die Anschlüsse. Der Anschluss. На македонски значи конекција. А може да значи и прекачување. Да се однесува и за лет, и за воз, и за автобус. Меѓутоа, кога се однесува на авион, тогаш е конекција. Од едно до друго место. И за Австрија. Во еден период на германска историја. Тања Вајта. Die Impfung. Die Impfungen. Die Impfungen. Vakcina. Или вакцинација. Драгана Вајта. Еден момент. Das Konsulat. Die Konsulate. Ja, die Konsulat. Das Konsulat. Und die Konsulate. Konsulat. На македонски конзулат. Тања Вајта. Die Kontrolle, die Kontrollen. Die Kontrolle. Контрола или проверка.
Драгана, weiter. Драгана, weiter. Moment. Der Pass. Die Pässe. Ja, der Pass, die Der Pässe. Pass, die Pässe. Тоа е на македонски Тоа е на македонски пасош. пасош. Die Pässe. Die Pässe. Pässe, Pass, Pässe, пасош. Pass, пасош. Следното. Тања? Следното. Тања? Die Verspätung, die Verspätungen. Die Verspätung. Die Verspätung. Die Verspätungen. Die Verspätungen. Verspätung. Verspätung. Доцнење. Доцнење. Задоцнување. Weiter. Weiter. Драгана? Драгана? Das Visum. Visa. Das Visum. Das Im Visum. Singular. Im Singular. Die Visa. Die im Visa. Plural. Im Plural. На македонски На визум. македонски визум. Виза. Е виза. И последната именка. Последната именка Тања. Der Zoll, die Zolle. Ja, der Zoll. Ja, der Zoll. Der Zoll. Der Zoll. Die Zölle. Zölle. Zoll. Zoll. Царина. Царина. Hier in dieser Gruppe gibt in es dieser auch Gruppe gibt es auch zwei Verben, zwei Verben und auch und einen auch einen Ausdruck, der die mit dem Verb verbunden ist. verbunden ist. Ajde, prvo Ajde, je glagol prvi je Dragana. glagol Dragana. Beantragen. Првиот главол Првиот е главол е beantragen. beantragen. Hat beantragt. Beantragen, Beantragen hat beantragt. beantragt. Tragen Hat beantragt. beantragt. На македонски На македонски глаголот beantragen значи поднесува барање. Поднесува апликација. Апликација. Например за виза, за пасош за и слично. Ich beantrage für ein Visum. ein Visum. Oder ich beantrage für einen Pass. Und so weiter. Das zweite Verb. Das zweite Tanja, Verb. bitte. Tanja, bitte. Verlängern, hat verlängert. Verlängern. Ja, verlängern. Hat verlängert. Hat verlängert. Ist das Verb. Ist das Verb. Что значи продолжува. Важност. Или рок. И изразот кој што произлегува од овој глагол. Драгана. Einen Pass verlängern. Ja, einen Pass verlängern. Ausdruck. Einen Pass verlängern. Продолжува. Пасош. Или ја продолжува важноста на пасош.
Es steht nur noch eine Adjektiv in dieser Liste. Tanja, wie lautet das Adjektiv? Gültig. Gültig. На македонски значи важечки, Односно со важечки рок. А спротивната придавка на придавката гültig е придавката un. Gültig, што значи неважечки. Ungültig. Danach kommen die Wörter aus der zweiten Gruppe von weiteren. Запиши глагол abholen. Да го запишам сега. Abholen. Hat abgeholt. Abholen. Hat abgeholt. На македонски значи подигнува. Односно зема, односно пречекува. До објаснување некого или нешто од одредено место. Од одредено место. Die zweite Gruppe, weitere wichtige Wörter. Hier haben wir auch ein paar Nomina und andere Wörter, die wir jetzt sehen werden. Првата именка Драгана. Das Appartement. Die Appartements. Ovo зборе француски. Од француско потекло и се чита das Appartement, а во множина die Appartements. Das Appartement исто долу стои die Wohnung. Значи апартман може да значи и апартман, може да значи и стан. Исто што и ќе го запишеме Wohnung und die Wohnungen. Die Wohnung стан. Следната именка Тања. Die Erinnerung. Die Erinnerungen. Die Erinnerung и die Erinnerungen. Die Erinnerung на македонски значи сеќавање или спомен. Драгана Вајта. Die Geburt. Die Geburten. Die Geburten. На македонски Geburt. Раѓање.
Tanja, weiter. Tanja, weiter. Die Kenntnis, die Kenntnisse. Ja, die Kenntnis. Die Kenntnisse. Die Kenntnisse. Die Kenntnis. Die Kenntnis. На македонски значи познавање. Или знаење. Или знаење. Драгана, weiter. Драгана, weiter. Das Zuhause. Das Zuhause. Das Zuhause. Das Zuhause. Das Zuhause. На македонски значи На македонски значи дома. Дома. И последната именка. Тања. Die Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft. На македонски иднина. Сега имаме вербен. Првиот глагол драгана. Ja. Leiten. Hat geleitet. Глаголот Leiten значи раководи, води, управува. Следниот глагол. Тања. Sich verabreden. Hat verabredet. Sich verabreden. Sich verabredet. Глаголот sich verabreden. Значи се договара. Дополнително објаснување за средба. Jetzt. Adjektive. Првата драгана. Ähnlich. Ähnlich. Значи сличен. Спротивната придавка од придавката Ähnlich. Е придавката unterschiedlich. Различен. Unterschiedlich. Различен. Следната придавка. Тања. Sinnvoll. На македонски ќе значи смислен, разумен, корисен, а спротивната придавка ќе биде придавката Sinnlos. На македонски бесмислен. И последната придавка. Драгана. Вах значи буден. Спротивната придавка од придавката вах може да биде müde, уморен. А може да биде и schlafend. На македонски значи кој спи. Nach dieser Übung machen wir die erste Übung aus. Die Übung aus dem Kursbuch, das ist Übung Nummer 3. Was passt? Sehen Sie ins Notlexikon und notieren Sie. Првото е дадено, првото објаснување, für eine Reise ins Ausland. Sie können es beim Konsulat beantragen. Das ist ein Visum. B.
Was ist B, Tanja? Was ist B, Tanja? На која страна? Сега пак имаме проблем. Во учебникото или во работното? Драга, најдете молам помош. Кај мене стои некоја за тоа прашувам. Пробај да погледнеш 66-та страница. Или 69-та. Нешто помеѓу. Да. Погледни. Добро, 66-та која виш бро? Трета вас постои. Б. Sie liegt zwischen zwei Ländern. Hier gibt es oft Kontrollen. Grenze. Das ist eine Ja, das Grenze. ist eine Grenze, richtig. Und C, Dragan, bitte. Sie können ihn verlängern, wenn er nicht mehr gültig ist. Pass. Ja, das ist ein Ja, Pass. das ist ein Pass, richtig. Jetzt im Jetzt im Arbeitsbuch, Arbeitsbuch, auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite 94, 94, Übungnummer Übungnummer 1. Ordnen Sie 1. zu, Ordnen Sie zu, Wörter aus dem Wörter aus dem Lernwortschatz Lernwortschatz in diesem in diesem Dialog, in diesen Dialog, kleinen Dialogen kleinen Dialogen einordnen. einordnen, einzuordnen. A ist A gegeben ist gegeben und lautet, und lautet, ich will ich will nächstes Jahr nächstes Jahr ein Semester in Deutschland studieren. Brauche ich Brauche ich dafür dafür ein Visum? Tanja, wie Tanja, wie würdest du B B ergänzen? ergänzen? Odnosno Odnosno odgovor. Die Antwort Die aus Antwort A aus A ergänzen? ergänzen? Ja. Ja. Ja, du kannst es beim Konsulat beantragen, aber das kann ein paar Wochen dauern. Richtig, ja. Richtig, ja. Danke. Danke. B. Dragana, bitte. Dragana, bitte. Können Sie mir sagen, ob ich in Kassel noch Moment. Abflug nach Würzburg habe? Neap. Flug. Flug. Tukona Konekcija, vrska, pomaju dva grada. Тогаш Abschluss. Anschluss nach Würzburg habe? Dobro, и odgovorът isto. Das weiß ich leider nicht. Momentan hat unser Zug eine Stunde Verspätung. Verspätung. Richtig. C. Tanja, bitte. Hast du die Ausweise? Jetzt kommt die Passkontrolle. Danach müssen wir noch durch den Zoll. Durch den Zoll, ja. Und die Antwort? Dauert das noch lange? Ich bin so müde. Seit unserem Abflug sind wir 12 Stunden unterwegs. Richtig. Ja. Passkontrolle und Abflug. Und was werden wir in D ergänzen? Dragana, bitte. Welche Impfungen brauche ich, wenn ich nach Australien fliege? Das weiß ich nicht. Frag am besten deinen Arzt.
kurz. Oder das war hier. Wortschatz. Vielleicht. Ja, Seite 96. Übung 3. Welches Wort passt nicht? Streichen Sie das falsche Wort durch. In der Reihe von den Wörtern Arzt, Grippe, Impfung und Laune. Das Wort Laune passt nicht. Welches Wort passt Tanja in B nicht? Die Worte sind Abflug, Verspätung, Vertrag, Ankunft. Abflug, Verspätung, Vertrag und Ankunft. Was passt nicht? Не знам овие Vertrag и Ankunft што означава. Vertrag, договор, Ankunft, пристигнување. Тогаш Vertrag. Vertrag passt nicht. Was passt in C nicht? Frage bitte. Lehre, Konsulat, Visum, Pass. Lehre. Warum? Was bedeutet Lehre? Lehre bedeutet стручна обука за занет, а тука ние за конзулат, виза, пасош. Сите се од темата Reisen, само тоа е од темата Ausbildung. D, Tanja bitte, was passt in D nicht? Zoll, Zahl, Pass, Kontrolle. Zahl. Ja. Die anderen Wörter sind aus dem Thema Reisen oder sind mit dem Thema Reisen verbunden. Nur Zahl ist ein allgemeines Begriff. Dragana bitte. Bahnhof, Anschluss, Kündigung, Zug. Kündigung. Richtig? Warum? Отказ. Кога Тоа имаме беше од темата Беруф. за Беруф. А исто така не знам каде може да се каже отказ во Bahnhof, Anschluss, Zug. Ja, das sind mit dem Thema Reisen. Verbunden. Nur Kündigung mit dem Thema Beruf. Und noch eine Übung. Die Grammatik aus der Lektion 24 ist Präteritum von den Verben. Und das werden wir kurz auf der nächsten Seite machen. Wir haben bis jetzt Präteritum von den Verben sein, haben und Modalverben gelernt. Hier bleiben nur noch zwei Gruppen. Das sind die Gruppen von regelmäßigen und unregelmäßigen Verben. Wir werden das erklären, wie die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben Präteritum bilden. Bevor wir auch das wiederholen, machen wir Übung Nummer 2 auf der Seite 90. Übung Nummer 2 auf der Seite 90. Das ist, bilden Sie Wörter und ordnen sie zu. A lautet nicht ganz gleich, sondern oder also ähnlich. Wir haben auch verschieden gesagt. Dragana B. Sinnlos, Gegenteil,
Also sinnlos ist ein Sinnvoll. Sinnlos und sinnvoll. Richtig? C. Tanja, bitte. Tanja, bitte. Po C, Ja, C. Ja, C. dort wohnt man und man fühlt sich wohl. Das Dort Dort wohnt man wohnt man und man und fühlt man sich fühlt wohl. sich wohl. Там Там живееш и се чувствуваш добро. Добро. Das ist Das ist zu Hause. ja, das ja, zu das Hause. zu Hause. Richtig. Richtig. D. D. Tragender Tragender bitte. bitte. Ein Baby wird geboren. Die Geburt. Richtig. Richtig. Wenn ein Wenn ein Baby Baby geboren geboren wird, wird, dann das das heißt heißt Geburt. Geburt. E. E. Tanja, bitte. Tanja, bitte. Sich erinnern. Sich Sich erinnern. Erinnern. Како Како се викаше именката? Сеќавање или Сеќавање или спомен. спомен. Не се сеќавам ни јас. Die Erinnerung. Erinnerung. Die Die Erinnerung. Erinnerung. Ќе го запишам Го запишам кај горе кај Erinnerung. Erinnerung. Ево го Erinnerung. Die Verben ќе го Die запишам Verben sich го erinnern. запишам sich erinnern. Sich erinnern. Erinnern. Hat sich erinnert. На македонски На македонски се сеќава или се сеќава присетува. или се присетува. Драга наследното. Драга наследното. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit, Vergangenheit, Gegenwart, Gegenwart, сегашност, Zukunft, Идне. Ике, Тања. Der Chef und die Chefin. Не знам. Ја водат фирмата. Ја управуваат фирмата. Не знам, не. Leiten. Leiten. Der Chef und die Der Chef Chefin und die Chefin leiten die Firma. Драгана, како гласи претеритум од глаголот sein? За sein? За sein. За sein. Како е Како е претеритум претеритум од од глаголот глаголот sein? Gewesen? Тоа е перфект. Тоа е перфект. Не памтам. Искрено. Тања, дали вие се се сеќавате? Вар беше. Така, Варен. А како беше тања од хабен? Претеритум? Хате. Хатен. Така. Хатен. Формите за претеритум од глаголите хабен и sein и модалните глаголи сме кажале дека се користат за изразување минато дејство, затоа што изразуваат затоа што нивната форма е полесна. Не дека тие немаат форми за има, меѓутоа поради тоа што формите за претеритум се полесни, тие се користат за изразување на минато дејство. Следното прашање ми е кои лица имаат исти форми, драга, на претеритум?
Во каква смисла? Кои Кои лица лица имаат имаат иста иста форма во форма во претеритум? претеритум? Еве Еве кажавме кажавме дека дека формите за формите за претеритум претеритум на на глаголите глаголите зајн и хавен се се варен варен и и хатен. хатен. Кои лица Кои ќе лица имаат ќе исти имаат форми? исти форми? Иста форма ќе имат во еден момент, бите. So ich ware, Ich war. Ich ich war, Така е. и sie, es war, и исто така wir waren und sie waren. Така е. Така. Исто така. Значи, Прво и прво и трето трето лице лице еднина, еднина и како и и како и сите сите глаголи прво и лице трето лице множина. множина. Имаат исти Имаат форми исти во форми во претеритум кај сите сите глаголи. Тој глаголи. ќе го Тој ќе видиме го дека видиме е дека е случај случај и кај и кај правилните и правилните и неправилните неправилните глаголи. глаголи. А А дали дали се сеќавате, Тања, како образува претеритум модалните глаголи? Имаше правила по кои што се раководевме кога образувавме претеритум кај модалните глаголи. Кои беа тие правила? Драгана, Драгана, дали ти се сеќаваш? Да, ние додаваме ten на основ на глагол, модален глагол, на пример золен, ние додаваме ten, золтен. Те. Т Помеѓу помеѓу основата основата и наставката на наставката на глаголот. глаголот, точно. Тоа Тоа беше беше првото правило, односно односно едното едното правило. Кој беше Кој беше другото другото правило? правило? Нешто Секогаш точно. Секогаш помнете кај модалните глаголи. Нешто се додава, а нешто се губи. Значи се Значи губи умлаутот, се оние 4 глаголи кои што ги имаат, а се додава тека и сите глаголи. Буквата Т помеѓу основата и и наставката на наставката на глаголот. глаголот. И И останува останува истото истото правило, правило, дека има исти форми за прво и трето лице еднина и прво и трето лице множина. множина. Ајде да слушнам по еден глагол. Драгана, како ќе биде глаголот kühnen во претеритум? Konnten, Менувај го и по лица. ich konnte, du konntest, sie, es konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Рехтиш. Се сеќаваш кога ти кажував да не го кажуваш како со умлаут? Еве си Да. слушато и си го научил. А и јас се сеќавам. Ајде, Тања, глаголот, на пример, müssen. Ich musste, du musstest, musste, wir mussten, ihr musstet und sie mussten. И што беше друго важно, кога имаме реченица со модален глагол? Што ни е уште потребно во реченицата, Тања? Каков глагол? Infinitiv. Од кој глагол, точно? Инфинитив, од кој глагол? Од каков глагол? Вториот глагол. Од главниот глагол. Главниот, да. Кој што стои секогаш на последно место. Без разлика за каква реченица станува збор, додека пак модалниот глагол во претеритум го менува своето место, односно стои на второ место исказна, а на прво место во прашална реченица и на второ место во прашална реченица која што е поставена со помош на прашален збор. На следниот час, освен тестот, ќе ви објаснам што кажам и начинот на образување на претеритум кај правилните и неправилните глаголи. А до четврток имајте убава вечер и се слушаме. Чус. Tschüss.